Yeah. By the way, so I'm saying I'm tepesi atepoi kana la nusia no ike wom ne gala biega dugu egba ye magloba egba nye juda egba nye juda ye nyimenya atepoi kana la nyepom twe ya bet tepesi atepoi kana la yi ga danzo be miasen deka evado gom to mi aponu pomo yi kemi vu the online yi kemi abro online tv ya modungo global yi be enye anpomo alo television yi kemi vu yi kan anom fiam egba o to mi ap de konu yo ke bubum Jojo menya ike mele etefo ale ike America eve taro zan fo susu ekpanyaro blo kochu eduaro nti ochine ne mabasere egba eyi debe nya de mo katala alebe nya tefo yo katala jojo menya uma nyento gbogbo abade mo katama deka desu sumata mo global lega fo ye man nyeba amade mele Facebook alama de mele YouTube wajagba na ma ba ne jagba na ide YouTube ala benenye bu gare YouTube na pomya fa program yi wona jagba ko na wa subscribe amu le Facebook agba na mo be lo jagba na waji to bi akosu nenye bu di ya no adin le te fama kwa awu baje ga accept to ke ma global TV station ya fifia ko emi obi ta mi le edonpo mi le machine odonpo apo fa mu se ple no no me ke mo le udoda si wo nye ga fo ya mebe enu yokpom nele eyike bubo mele yimio enu fufu me yimio ale keke onya pere mienti be mianya nu yike jojo me da ko manya glo na o di chokosera eva ya du kwado le be gbaji wo duo fe azan wo ale be mia fe reporters wo le area moma ematu wo mi le do hega akove yi ma blobe egba me di be mia fo nu via de kude mia fe history alo mia fe jojo menya o mu bi gomejege tu Ghana dubli buoma akogere miape region abovota region Ashanti region Greater Accra road susu okata leke Ghana dubli buo chohejo dubli buo de leke uhano afi over for independent eni onye nu ike wolebe enye kuro mi asoro egba wanu anyi alebe miape view abajisi nyenye nyatepa tutu na wo globe Ghana du ike yomi lebe Ghana du egba gomejeja mi wiebe Gold Coast ye hafi Gold Coast no ava amesia mo no do kwesi ye ma globe le pakpereka alafa enyi la sheke voadre 1897 hafi 1897 adua aduko gangangaro ike kpomi le bo le Ghana du megba ike uno Gold Coast ma o mo pere Gold Coast ntiga popomamo amegbanto onye Ashanti o ameveli enyemi ato north o amuyole north umekpele Gold Coast nti o asat 1897 amuyo miyo na be transvoter Togoland yike ema yawo yobe togwa o egba over le miyo be voter regional mikpelo nti o kebe bi enyebe ameka we nye Gold Coast le gafofo mama niyo medibe magba me egbi emiase vado komele asitoge ndeka evado nenyebe TV station aje dogoma bila nu degele nu mo kataji albe mi aponya tefio totonto ile mi apojojo manya wole to koyo mo akobe le gomejiji mo ma amayu no anyi le gafufu mama ke wa gbogbo wowe watasi akwa gbogbo wowe nye Gold Coast to le gafufu mama o ma ole hachuchu etom hachuchu gbanto a wo yo na be Western Provision amemo wa wowe nye amo abe amayu yo mi le egba be aleko yo na nzimato takrade alo sekendi takrade nzima ble ahantao wo we nye amoyo ke no hachuchu bantoma ye have chuchu vele ke wo yo na be central provinces wo we nye amo be central region to kata ble amoyo le yo be asim egba mi lo yo be asim foso ke hachuchu etoni ke no goma wo we nye mi to ke wo na be achim ekwapim to ramu yo mi lebe egao lofo gologu yo kata ambe hachuchu etonya wa wo Gold Coast le gafufu mama akebe bi nyebe ne mi le ngulom egbade history ole school mi hle ble jojo menya egblom mi to bole na mi sesende ne mai wola le nyatefe ma le gomejijia Ashanti o mekpere Gold Coast ontio
North umekpere ntị o Transvolta Togoland umekpere ntị o dukɔ ame hatsotso etɔ̃ ya wɔwoe nye ame yiwo ke fight wɔame yiwo ke dze dukɔ ya ƒe agbagbadzedze awoe kekekeke be ale wòle be dukɔ nanɔ egbea wɔawoe dze gɔme enumewo nɔ dzi yim kekeke nu geɖewo to me va yi megblɔ be ɖekumasitɔ ge ɖeka eve aɖewo dzi gba vadasi ne le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaene-vɔ adre yi ke woagblɔ be 1947 ye egatɔ gã aɖe yi ke nɔ Ghana dume ye magblɔ be nye Ghana dume ɖeɖe West woagblɔ be egbea míagblɔ be the whole West Africa egatɔ aɖe yi ke nɔ anyi le gaƒoƒo ma me yi ke woyɔ be George Alfred Grant yi ke woƒo mawo kple eviawo nyiniwoviwo kple tɔwo nɔ yɔm kpɔe ko be Pa Grant enye aƒetɔ aɖe yi ke nye egatɔ yi ke kpɔ ga le dukɔ me gaƒoƒo ma me aƒetɔ ya nzimavi dzidzi wònye alebe le wo gakpɔkpɔ mea vɔvɔ nɔ ŋuti le gaƒoƒo ma me le 1947 ya me mi le nya ye gblɔ ma ame ya nɔ kum abe ƒe ʋukula yi ke míagblɔ be driver yevue wònye yi ke woyɔna be Mr. Hawley yi tso England ƒe golɔgo yi ke woyɔ be Liverpool aƒetɔ ma ye nye Pa Grant ƒe driver Pa Grant ya ye nɔ anyi ye wòfɔm party yi ke woyɔ be UGCC ye wòfɔm party evɔa ye invite ame gbãtɔ invite ye nye JB Dankwa hafi JB Dankwa va eyɔ eveliawo abe Obetsebi Lamte Akwadzi kple tɔwo yiwo va ƒoƒu asi efɔm UGCC ke le UGCC efɔmfɔm ma aƒetɔ aɖe nɔ wo dome yi ke woyɔ be Akwadzia ye gblɔ be time yi ke ye tso yevuwo de gbɔna ye dogo ɖekakpui aɖe yi ke susu yi ke da megbe ne yewo ƒe party yi ke yewo fɔma dɔmatutu wɔm ɖekakpui ma hele ye agblɔ be organization aƒoƒo amewo nu afie nu be miwale eya nye ɖekakpui ma ƒe dɔ ta anyo be yewo invite ɖekakpui ma be wòava kpe ɖe yewo ŋuti ava nye abe administrator alo secretary alo agbalẽ dzigla ne yewo le gaƒoƒo ma me ye wɔe be wokplɔ aƒetɔ yi ke woyɔ be Kwame Nkrumah kɔ he va Ghana ye wòva ɖo airporta Pa Grant ya gblɔ mi le fia ƒe driver yi ke woyɔ be Mr. Hawley ye nye ame yi ke yi ɖe airport va kɔ Kwame Nkrumah heve hafi UCC edze edɔgɔme kpli leke wòtsɔ va heyi gbɔgbɔ ava yi ɖe edzi susu ye ta megblɔ na be ɖe dzagbagba be ame sia ame nakpɔ mɔ aƒo nu kpli mi awɔ ɖeka kpli mi ame sia ame nakpɔ mɔ nenye be comment ye mate aŋlɔ kura ƒoa dzagba be nanɔ míakpɔ me sia yi enu geɖewo le dukɔ ye me wòle be nye kplo míadze si enumɔwo ke bibi nye be emɔ kadzi Ashantiawo North tɔwo Transvolta Togoland va wɔ hafi va kpe le Ghana dukɔ ŋuti eka yiwo va kpe le Ghana dukɔ ŋuti nukawo dzɔ le kpekpe ɖe Ghana dukɔ ŋuti ɖi nukawo va dzɔ emegbe Ghana dukɔ bliboa emɔ kadziwo to hafi UGCC party emegbea mi va kpɔ party bubu yi ke wɔn le be CPP nukawo va dzɔ le gaƒoƒo ma me wonɔ gbɔgblɔ be mati mi ho ame kawoe nye mati mi ho nukae ne nya tso numawo ŋuti referendum kple enuyɛ gblɔm ne be plebiscite nyateƒe wònye be mío plebiscite ma bo wɔa menye nu damage wònye oa Transvolta Togoland tɔ ƒe nya yi ke gblɔm le ɖi nyateƒe wònya metɔ tɔgbe akɔsu adelia mele gbɔ o be hafi míayi dzia bedi be míase bɔbɔbɔ yi ke tso agɔtime kpetɔwo gbɔ memleɖagbe yi ke nɔ ƒe azãɖuma ɔbe nye producer yi ke nye tɔnye le Beatrice Ntogba nɔ wo dome le gaƒoƒo ma me míaɖo to bɔbɔbɔ ma just 2 minutes eve gbegbɔna.
Bada kwa manya globa mi ne kwaji bode me yi gava tu ha. Eyi danzo be majemi ape babia o dodo enunami yi ma globa enu yo kata glo mi le tepe ya. Na nyebe ne sede. Yi menye ne mai ne siwa jagba na ngule dola. Alebe dodo yo kata lia mi ado mi ne odo. Na nyebe mo glo nyaade ye ne buibe menye mi to ma mo glo. Mene ne ma wole be wano wa nyambo bona sigede be nunya ajidui asimotu no susumata mele tepe ya susumata uhanda le nyekpomdo na mi dwedo alebe tepe nwe to kakia ke wole be dukoye na yia wa yi de nyeklo premier pe view pe didita nkonye to gbe akoso adelie bele gbo ofifia vasere yi ke wona na awunu nyano vi ke wo na be vota vi epe babia nye be zigede ono gbogbo be evawo kata wonya America alomio vawa America eminye ke epe babia nye be susu kata miape gbegboglo otuvovo ye miape nu yoyo otuvovo ye miape nu ngonglo ado ha otuvovo maha le mawu pli gbeto pe koma miatogbu atogbo be le wo pe mozozo wo ma o mozo moreka o zo ma be ahlo ene le ufe mozozo ma emo monu anya agbemo mo ejitom yo kata yolo avemo moye no do teparua amado blo na be tepe manyu yo mu ano tepe ma amado be awo tepe ma manyu ne yo azo yidengo aholo ado ochie tepe ado yo be duogo amajuro ado odomotaro zonple amajuro ma ta ewebe amajuro fe nu yo ade yike le boboe be kadudu nwi na no oklo domia oversro na enuyoyo mawo ta eva webe nya fa gbegbogbo va to trom de tepesia tepe ike ni yi ma globe le kporeum ne mi yo ati ke mi yo be pamplo mo yo nye adawa o ha wo na be pamplo e blo wo ye na be pamplo mi o ha mi yo na be pamplo ye enano li ha banye nya to bi wo fa nududu e wonyo ta teƒe yi ke wova kpɔ nuɖuɖu ma la ame mawo ƒe ŋkɔ yi ke nɔ nuɖuɖu ma tia ye enuma ƒomevia ye mietɔgbiwo hã woyɔna be ŋkɔ ene begblɔ va yi kpɔ le Pan Africa TV be ŋkɔ abe sabola menye ʋegbe wonyo ɖe Portugal tɔwo kɔ sabola kɔ vɛ ta ye wokɔe vɛ ŋkɔ ma ye nɔ eŋti hafi wokɔe vɛ ta ye le ŋti va das ne egba le ʋenyigba dzi ta miaƒe gbegbɔgblɔ ya matɔ wa sɔ elabe ke mietɔgbuwo do tso gli me le ŋɔtsia ame sia ame kple ali wòkɔ he zɔ mɔe va ɖo teƒe yi ke wole le kpɔɖeŋu me ne miege le aŋlɔ ma ame yiwo yɔ be avenɔwo wowo nye ame yiwo ke kpe fu paa le mɔzɔzɔwo me elabe wonɔ mɔ zɔm kple woƒe trɔ aɖe yi ke woyɔ be avenɔ yi ke nye ŋkɔvatsiwo ŋuti egba gake ne ge ɖe avenɔ ma woƒe historya ametsitsi aɖewo gblɔ be avemenɔlawo nye eyi wale vɔ ɖe nyateƒe ya le me ko nye be etrɔ yi ke wotsɔ he zɔ mɔa wo dometɔ ɖeka ƒe ŋkɔ nye avenɔ ne wonɔ teƒe ya ye nanewo do mo ɖa ye wokpɔ be yewo mele numawo gɔme sem oa woka fa mele dzidzem oa wokɔna etrɔ ma yi ke woyɔ be avenɔ ne wokɔe nenye be wokɔa keƒe be le be woadzo le teƒe ma bɔnɔ li no sesa ele boatsi teƒe ma de susu ma ta wotsa teƒewo wonɔ afie nyakpɔ wotso me kekeke va nɔ ege dua ƒe teƒe yɔ le be avenɔ alo avenɔ le ge wowoe nɔ teƒe ma tso gɔmedzedzia hafi wo gbugbɔ trɔ tso teƒe ma wova nɔ tɔŋunyigba dzi teƒe yi ke wɔm le be tefle avenɔwo va nɔ teƒe ma eƒe gbogbo masɔmasɔ va ge ɖo kple teflawo dome wozɔ wotso teƒe ma kekeke va nɔ dabala ƒe woƒe golɔgui aɖewo me alebe woyɔ teƒe aɖewo hã be dentseme yi ke fie be teƒe ma wova nɔ teƒe ma akpɔ be nanewo va dzɔ woƒe ame aɖe va dzi vi yi ke dzɔdzɔmenyawo na minya be ɖevi va to ta ve alebe wova kpɔ be enuma tɔgbi medzɔ kpɔ ta ege hiã be woanɔ ka wotso le teƒe ma wotsoa hafi va yi ɖe adume yiwo va nɔ kafi tso le teƒe ma va yi le avenɔƒe me ta akpɔ be wokpe fu ta ne kpɔ teƒe yiwo ke xlẽme le be avenɔwo nɔ kɔa gbegbɔgblɔ ɖe sia ɖe yi ke nɔ teƒe ma wotsɔ gbegbɔgblɔ ma ɖe ƒe ɖe yi ke tsi woƒe gbegbɔgblɔwo me
tama globe emawa wawe nye susuyeta mi afa gbegboglo o me sodo ye ke yevu duko va ha le gomedjidjia mi ato glu le Ghana godoa menye duko de sia de lon bo yawo de kakule yevu vevito pe soliklo pe sukui ko chove menya mesia menlo eta ko je o fo nu fe fie o goma akobo fo nu wona doa o to vovo o le mi akọ susu trom de wo fe didimu le kpọrọ me peki kple duo ke le peki fe gologri mo ma o zo kple akwamuo susu mata ne yide ntomo ma akobo fe nkowa edewo nye eblu nkowo ne kpọ fe fie dudu kple fe fie dudua vovototo le pekiawo kple eduo kata bia mfoga kple toto ma o fe fie dudu kple fe fie dudua vovototo gande le o kple amewo nye tɔn kple aŋlo dome elabe wowa gɔmedzedze wo kple akwamuawo zɔ alebe nu sia nu yi ke akwamuawo wa wo dina be yewoasrɔ̃ ɖe ta míaƒe nuwɔna aɖewoa mate ŋu asɔ ke le nuŋɔŋlɔ yi ke gblɔm nele be míaƒe nuŋɔŋlɔ spelling kpitɔtɔ ma le gɔmedzedzea la ʋegba standard 1 ɖeka pɛ koe ŋlɔ eyi ke sukudede va le yiyim kple agbalẽ nyanya va le dzi yima magblɔ be dukɔ ɖe sia ɖe didim be yaŋlɔ agbalẽ aɖe be yewo de gbe me ye wɔ be spelling kpakple alo magblɔ be nuŋɔŋlɔ kple tɔtɔwa va le tɔtrɔm emaye agblɔ aƒetɔ yi hã ma bia be ebe nyateƒe nyae wònye ebe 1867 na ebe dukɔwo wɔ ɖeka kple Gold Coastwo ma hã emae nye nyateƒe mato enye nyateƒe tɔtrɔ agbo yi ke wogblɔ le ʋenyigba dzi yi ke tɔgbalewo tsatsam hele gbɔgblɔm yi ke le nugblẽm le eʋawo dzi agbalẽ ma yi ke gblɔm wole ƒe nya woyɔ gaƒoƒo ma me numadzɔa woyɔe be the Treaty of Jelukɔƒe edze yi ke nɔ aŋlɔnyigba dzi yi ke nɔ masɔmasɔ hem vena wo kple yevuwo kple tɔtɔwoa eva wɔe be masɔmasɔ gã aɖe nɔ ebluawo adawo egɛwo kple ashantiawo dome le gaƒoƒo ma me te ewɔe be edzrewɔwɔ vivivo nɔ wo dome ye mía tɔgbuiwo hã wokpena ɖe ashantiawo ŋu nenye be woyina ɖe woƒe aʋa aɖewo wɔ ge wova invite wo wokplɔ yina ta le gaƒoƒo ma mea ye wova be yewoasign agbalẽ alo yewoade asi agbalẽ aɖe te yi ke ahe tomefafa kple ɖekawɔwɔ kple susu be edzrewɔwɔ ɖeka alo aʋawɔwɔ magava yewo dome agbalẽ mae Jelukɔƒe yewo va sign agbalẽ ma me ta woyɔna agbalẽ ma be the Treaty of Jelukɔƒe menye agbalẽ nyo sign be mía tɔgbuiwo ava kpe ɖe yewo dzi o ele be le gaƒoƒo ma mea efie yiwo ke xɔ ŋkɔ le ʋenyigba dzia wo dometɔ ɖeka nye tɔgbi Adzatekpɔ efie ma wo dometɔ ɖeka nye tɔgbi Srilo alo tɔgbi Adelaja efie ma wo dometɔ ɖeka nye Degã Kɔdzo ye efie ma wo dometɔ ɖeka nye Dagadu nenye be woasign agbalẽ be eʋedukɔ nanye Gold Coast wakpe ɖe Gold Coast ŋutia susu katã efie ma wo dometɔ aɖeke sign agbalẽ ma ɖo history alo lia kafra nenye be tɔgbi aɖe le gblɔm ne mia enye kple wo míwo hã míede skui ɖe ŋgɔ míbie mía ɖokui question ɖeka eve aɖewo hafi axɔ geɖewo de me menye ɖe sia ɖe nye nyateƒea teƒe yi wòle be nasi le enye teƒe yi ke kpɔm le gaƒoƒo ya me meda kpo manya gblɔ na wo ye nye gbedodoɖa nye be nu sia nu yi ke nedi nu sia nu yi ke media vava eme ne nye kpakple le gbe ɖe magblɔ be kɔsiɖa yi va yia míetɔwo yi ke gbɔgblɔ be agɔtimekpetɔa mese be woɖu woƒe azãwo ye nenema ke ne mi ge ɖe meƒe hã míekpɔ azã yi ke woɖu le teƒe ma megblɔ be nye dɔwɔhati yi ke nye tɔnyelia enɔ agɔtimekpete nye tsɔ mina mi yi ɖe agɔtimekpete míakpɔ woƒe festival yi ke gbɔ just 2 minutes pɛpɛpɛ agɔtimekpete festival megbɔna bedakpe be
Lie gava dogo ela be wona manya nwe be videos yo kata ejola agotime pete obo mo wanti dovo harako ta so e to ka kia kele ye manama na le popom le ga fofo ya me mebe uba bia o wato 0503447550 number ya o mo yoni ala ba na wi am vavago ngulo uba bia o comment o kata ngwe na kwato Facebook te pe kana le nyepo mi alo YouTube kodo la mi ye na maka amoyo telephone za WhatsApp awati akwato 0503447550 nenye be do pa de lasio company ya lasio e be ya sponsor program ya lo ya wo advert le te pe ya mode de le fa be na wo advert alo no sia no ike de ditima mule na kwato 0503447550 amadoli omotengulo nangu aha yes this sumata bele WhatsApp number ya yomdo be atwa phone audio atwa audio ko tutepe makorola ni alabe ale ketututu wala bowia ni adogo beto togbe akoso adenlia me dakpo manya gbona be na kwede me be ya no wona ya kpom da na masa egbetole tefe ya lege troma Niegale ejige emene nyona mesiame bye bye